Mas. Kang Mas garap takon kelawan Nyimas. Dinagin seneng beli bisa jajar pasang karo Kang Mas. Wong ayo seneng sayang pada Kang Mas juga seneng luar biasa no. Eling-eling daga wong sabar jare wong tua kanda kano bakal tuh makang dari jodohne wong ayu. Eling-eling wong sabar sayang. Oh ya, kali gane bae wong ayu. Ada teh Mas bakal pegelku. Busum nok Kang Mas juga seneng bisa no ayu. Pirang bulan lawase pirang tahun zaman rasa pegang sun ngarep-ngarepe ujian syukur alhamdulillah karo Kang Maha Suci mulia. Roh kena sayang laksana bareng segenap nok mumpung disakseni anak palura kan nok anak Mas pengantin Mamas Basang nok. Kang Mas pengen madu janji sayang bagian wis kelakon gak nok. Isin wong ayu beli kena isin empok bakatan peragatian tontonan wis pada bubar sinden wis pada balik pengen madu janji nih ngerancang pengantin ya sayang. Iya aja isinan sih no. Ora gampang yen wong pengen bunga duno kudu gelem lakoni barang sing susah kayak palura bega awit teh kulo recehan dingin nok tuh kosiketer. Ora gampang yen wong pengen seneng tuh palura muga-muga sewise kita bunga aja pada kita sulaya. Muga-muga sewise kita senang segala suka duka bareng-bareng. Bener Rai ya kudu sabar segala nih orang nok. Ika delengan Mas pengantin enok Mamas Basang delengakan bae wong ayu. Ada terai
buktine hubungan kita wis 6 tahun setengah tuh makan dari jodohnya karena ngadepannya karo kesabaran. Bener sayang nok tak bisiki rada mene sih wong ayu senok rada mene kamu sedemen sayang cih orang krungu demen nok. Ora gampang yen wong pengen bunga dumas bahasa kudu gelem ngelakoni barang sing susah ya ada tenok rompen abang ayu. Ora gampang yen wong pengen seneng bapak lurah moga-moga sawise kita bunga aja pada kita sulayan. Moga-moga sawise kita senang segala suka duka bareng-bareng. Obat bakal tumakan dari jodohnya Sunrayi ada teh bakal pegel nok wong sabar mah iya sayang apa sih jadi jodoh nih